Siapa? Coba dompet Wih, bisi mah. KTP siapa ya? Etek Mar. Wih, punya Etek Mar mah. Wapi ke rumah Etek Mar entah lu. Ke dompet dulu. Ada yang sampai Etek Mar sih lu. Mantan dompetnya jatuh tadi ya. Lah sampai di rumah Etek Mar. Jadi, gilo, sakit nih. Teh, oi teh, assalamualaikum, teh. Waalaikumsalam. Sehat tuh. Tunggu sebentar dulu, teh sedang kerja wah. Kau mai mate anak Jamaluddin teh. Oh, mengapa? Oh, di situ ya teh. Kau ya dompet teh teh. Iya, mek. Dompet etek rumah. Etek sudi etek cari nak sok-sok. Oh, 5 mek dapat dompet etek. Di mungkuk ada punyu itu tadi teh ah. Ya lah lama dompet etek ku hilang mah. Ini nak ada yang hilang dompet. Tapi bah kok. Baku apa teh? Pasang bit etek 100.000 salah kini 10.000 10 alai bit etek. Oh, tadi mai sebelum kasih kau mai tu kapiti di kadai punyu itu teh ah. Masalahnya mai petang dapat dompet teh. Tapi mai nak lagi bonus teh. Nyum ceknya mate piti dare nak dor teh. Untuk mek. Kalau benar ulang tuh mek dengan ikhlasnya. Tak saya ulang mek. Oh iya teh. Makasih banyak sarannya teh ah.